twebwe tugiye kugonganira mu bukunga kuko twatahuye desha muco hagati na Kimironko ni ibintu bitandukanye. Imana niyo yonyine isiko sama kwa kompani kwa papa na mama yabimusa imubuza n'ubukunga no yamaze kumutanga mu basita ariko n'Imana yabikoze. Haleluya! Tugiye kuvuga ngo niyo yonyine yo kwizerwa, tubivuge. Jewe ndo mu Rudabagiza iriye Furumibande yo mwibumba mu myumbati Imana nashangiriye neza siko shaka nishaka mu mureke iwe ahantu yavuye niyo muri za Nyarubiri yongiye umugore asigaye atwara imodoka umuntu wo ku mugore utuwohamura mu dushima none abantu bategereje reka babazi gusirindira Imana iminota 10 gusa dutange mikrofone 10 turanga David none abatahuye imirimo y'Imana nawe tutavuze nukuri muza mutahura imbaraga z'Imana nuko ese chance yavukiye imusi ibumba ayiwawe chance wabina musi abantu
gufata umwanya mutoya. Mukecuru aherutse kunezerwa ubukwe bwari bwabaye muco hagati n'umuco zo mu ndonzo maze muve bituzima muco hagati na Kimironko Makita. Ariko murumvise ibitangaza zima muco hagati hababene amata ariko muzamutinda gutahura imbaraga z'Imana kuri none turi kuvuga urebe aho mwabonye kuta yabaye inzobe umuntu muco hagati noneho ese mama arurira arahari ay pasteur nahaguruke evangeliste Lideri aramuzi kuva mu buto none ego ibasuhuzanya mugende muje kwakira ifunguro twebwe tugiye kugonganira mu mukunga kuko twatahuye ndesha muco hagati na Kimironko ni ibintu bitandukanye. Imana niyo yonyine isiko cyangwa kwakompanya papa na mama yabimusanga imuhuza n'umukobwa no yamaze kumutanga mu basita ariko n'Imana yabikoze. Haleluya! Tugiye kuvuga ngo niyo yonyine yo kwizerwa tubivuge jewe ndo mu Rudabagiza iriye Fumibande yo mwibumba mu myumbati siko shaka nishaka mu mureke iwe ahantu yavuye iyo muri za Nyarubiri yongiye umugore asigaye atwara imodoka umuntu wo ku mugoroba shaka kutuha mu dushima none abantu bategereje reka bavazi gusingira Imana iminota 10 gusa dutange mikrofone 10 turanga David none abatahuye imirimo y'Imana nawe tutavuze nukuri muza mutahura imbaraga z'Imana nuko ese chance yavukiye imusika ibumba ayiwa chance wabina musi abantu yes, katagati. Murababarira ubishizana nabiye muri bakate umwe yamasima mutwirukana abadayimoni bari muri emusi. Nukuri ndibuze nta dayimoni ahubwo no kugira ngo gahunda igende protocol muri uyu mwuka mujya Nisawa. Kugihu ureba pastor Ben mu kuguruka akitura Australia yavukiye mu gihugu. Yeah.
kandi nasanga ku ruhande hari uwakunda ubana kimwe isakuzo cyoroshe reba muri iyo nkoko icyo ukunda uhitemo icyo ukunda niba wikunda ukihe kandi nusanga hari ukunda guhagaze iruhande kimwe kongoma reke kukurambira twagiye mu gihe nabo bari muri uwo mukora akora n'amaboko nayo twagirire narekora na kila mti nayo yes musongi moko shatarati naho ni basa baragiriye kwisasaza otima akaye tukababuta muchakabuti dusangire ibibisizi nanjye babwire ibyo mbona kwezi kotika matengeneza nanongana Olivo Rosabe Makita Monashe Nisugi Nagai Olivo Rosabe Makita Monashe Nisugi Nagai Mabakari Nagai Masama Nagai Oye Eu tenho.